Milda moni Koni ngonele o Sarameka my way Ukana elongu Nusengani tikone Nganrewa nongu mula meu kenai tauke Ningamuni tamaya meu wakamene menei Nanguraidi Niko laki ame mai Awaka mulayani lebu nongu kawai Narululu rawa tuna bekilai Bakamuni kami sabuloni meguai Awaka taronga era lebu nino nomo Namunile wakena no iko Sauni nongu tarani mai matawano Kasawarara sarautanga morongo Wakataronga enaleuni nondomo Nalauni leo akena no iko Sauni nongu tarani mamatawano Kasawarara sarautanga morongo Andisere ana ke konivo samanala Olea meu galoma Yanina ya tuya sawa Mela kisilima na tomu karakara Mokoti koleo Meu nagai kalau ngata Awakataronga enaleuni nonomo Welauni leo akena no iko Sauni nongu tarani mai matawano Kasawarara sarautanga morongo Kasawarara sarautanga morongo Sarautanga morongo Endona mate kuniti wole bobeke anda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona leni bunua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna mate ngona hepatitis B. Ongoli bwake na kenaroni betobi sena tobi kuna mate ngadha se liver cancer. Endende mendo kila ke sate bikwentiko. Mebakani sema sote ni kene bakata kila se symptoms bakabo ke sambimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 527 ono vituva 51watolu sesi kobana nono to website www.sfhepbfree.org. Ena muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dabu menda waka talutaka wosing ilutaka sa bakaya kapitak ni kakuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka dingo ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Na vem matanggali kaka na tigina mebaka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingani ka ng gamure na kaka na buwabalang mebaka na steak gay wakay loka tabyo ka na coleslaw surua
o chutney. Kailangan ko patana kaya ng pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo doon limono se o nga wala sarang ali tumiko may nanomota e na dio malum Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibot ka na nagkemo katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinabato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy simpang bakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan gori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge. Katalaw baga singelebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to with unity, kanay baga singelebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Nungu chisu, nungu banua. Dorongode na vima maniono kina vitu ene kabuni bugululu we kemuda we California. We mamani ruane kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemuda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongode na Radio Bulando Vata San Francisco, me kauti kenda vatamai. Mic test 1 2 3. Mic test 1 2 3. Mic test. When it